Yema Obibiara Aquaba Eba PAXWORD Media so. SMP na koso social media. Aifa ya ye brother bakwa nansia arehosem fufi antwata utwa enihwe dan oda ya wan sorry friend Bishop Bernard Nyanko Afia na abusuafo ayantotoye ama bibia tutu din ne na otweda no ne na otweda yi dan de omunya nhye ne na otweda ne 9th of this month ya 9th of May ana ye no in 1 week no ye bi e Kumase ana ye bi e wo Accra Kumase no ye na pakoso asokore ana Accra nso omo ye lakeside asalbutwe ho na omo celebrating 1 week no we special news anase breaking news yedema yarefo ne yetifo who are subscribing to this channel make sure to subscribe na and send bia ekosubia no PAXWORD Media ama Osaka. Thanks for watching me. God bless you. Make sure you share the video and you drop your comments. The actual wadwins be abitimi a drop it amaye ana asembia opese ubusa ede efa ye brother yi ewe hu ana se oda ya wan sorry no obetimi abisa hu se na ha na yedi mbesi ayie no me sesi su bi me ayie no 1 week no 1 week no 9th of this month. Makram, bye bye.